Mbara ya kiuteti gatagati ka Ngavana wa Kirinyaga Ann Waiguru na murugamiriri wa atumia Ngirichi ni yumiritio ringi thutha wa iguru kuuga famiri ya Ngirichi niyo icungiririe kuhaguka kwa thoko ya Muceere kaunti-ini ino. Mwezi sema bei ya mchele ipande juu kama mchele inatoka nje. Alafu wenye wanaleta mchele wako kati yenu. Huko Mwea gutipatire kundu kungi. Waiguru ria marari hamwe na munini wake Peter Ndambiri no rite mwingi kuhinguka maitho na gwithema guthura atongoria ari thenya-ini ria kumatungatira ni kumahinyiriria maramahinyiririo kia-ini. Riu no mwanga twibage nie ni gwibanga uria ndirahota. Nona inyu mukorwo andu okay kana atia? You decide for yourself. Okorwo mwenda kuheo ciringi nae miaka 5 muikare mutari na muturire hiyo itakuwa uchaguzi yenu, si ndio? Na ndio ugo niguo twicirie ta andu a Kirinyaga tufikirie sana. Oho Waiguru ni ugite thirikari yake ni yambikite mitaratara ya gutigira murimi wothe ni arumbuyo guku akiongerera ati famiri iri itari na uhoti ni kuhe uteithio wa basari ni guguteithĩrĩria guthomithia ciana ciao. No ugigwa wihinyiririo muno na kwina orphan kana mundu disabled na mama tirehota find your way ni ona kaba kurutire cia kwa muhuko. Ngavana uyu araragia uhindi ya kuhingura waki wa mubango mweru wa mai wa Mwea makima tauni-ini ya Ngurufani rutanyitwo kuguna makiria ikari 6,000 handu-ini ha Kameme TV. Gitagwo Ngugi wa Gatua.